No kastamot la akanayon ti panagapayo. Nasaysaya at nagsina kayo. Kay kahit ko ano siya. Nakarkarupay nga kay kayat ko, May maya tatawanan te sakit ti ulok. Sige agimpaki ka nga rudan. Tapumanaw kan dito'y balay dani ka. Siya kon ti mangimpaki ti gargaret mo tapno mabait. Dario, mabitlaan! Di tapay nalpas ang nagsarita! Baybayan yun, nanang. Awan matlangan ti masapul nga pagsasaritaan tayo. Lepasan min ti amin kanya mi iti anak yo. Ag kanya-kanya kamin. Abalayan, anya ti rumbeng aramiden tayo. Uray anya apam magbaga ti aramida kadagiti anak tayo. Ngem sinalat ti ibagbagada. Naibagak lang agsinadan. Ngem paypay sundameten. Kun kunaklaeng dayjay. Ngem kinapudno na. Diyak kayat nga agsinada abalayan. Ay, problema nga rudmet dagiti agasawa abalayan. Mayat met ididamo ang nagdenada. Nalailo da iti tunggal maysa. Ngam idinatawunanan ti panagdenada. Kasjay damutan. Diyak kayat nga agsinada iti anak tayo abalayan. Kayat kunidani ka amanugang. Ken kayat kayo met nga abalayan ko. Tanagsisingpot kayo. Ay, oray syakmet abalayan. Jakmet kayat nga agsina dadani ka kendaryo. Nang runa ke nagkasarda. Kasanulaengen nga dagiti anak da no agsina da. Wan nga raw abalayan. Ay, Dagiti apo ko tayo ti agbalin akaase no bilang laeng. Broken family ti madakelanda pamilya. ay, tinasaya at abalayan. Urayan ta nila kay kaw. Tapag sa saritaan tay man ti rumba nga maaramed. Apay ngagsina kayo. Anya ti rason, dani ka. Dario. Kanayon matlang ti panag-apamek ni Dario. Kanayon nak nga apan. Kanayon nga apaan nga. Gano sikat ti kanayon ang mga apakan niya. Di mo man ipulagid tinagmading aramid mo? Si kanto pa ti man nakiapa. Limal lalakyan ka nga apero. Di kaya agapay ti sangwanan mi adanak kayo. Respetuan da kami kumamad Saan da kayo apinayaban? Tapno agapay ti sangwanan bay. Pagsasaritaan tayo tinasaya at tayo. Pasensya kayong tatang. Urnusin nyo, ti saan nyo apagkinkin na awatan. Suruan nyo ngamin tagpakumbaba. Tagpada kayo ngamin anangato ti pride na. Talaga ariribok ti mapasamak no kasta kayo adwa. Sinako ni Dario, tatang. Oray siya tatang. Jakmat kaya ti makidin na iti anak yo. No kasta. Talaga nga agsina kayo? Uwanan tatang. Kasanaon na kita anak yo? Kat alaki suda, taubing da pa lang. Siyak ti rumbang nga ayanda. Final na ita na desisyon nyo. Uwan, tatang. Lukas tangaro. Awan maalam at tawid kada kami itinam. Dani ka. Ha? Ni, apay nga tatang? Kastamot laeng ti kondisyon ko, Dario anak ko. No agsina kayo kinidani ka. Awan mo't laeng ti maalam atawid mo manipod kanya. Anya? Apay nga nanang. Kitag may sakmot nga anak yo. Basta awan maalam atawid kanya. No di urnusan ti bagbagiyo iti asawam. Anya? So ano kaya tiyo asan amapukaw dagiti tawid yo? Urnusin nyo ti bagbagiyo. Sapay nalawa adag at itawidin nyo. Ila kumidagi jahi no agsina kayo. Ay, saan tatang? Apay nga ila kuyo? Agpili kayo adwa. Urnusin nyo ti bagbagiyo ket maalayo ti tawid yo adaga. Wenno, agsina kayo ngem awan maalayo at tawid kada kami. Ay, Dario, anya nga ti maibagam? Ket sikat ag desisyon ni ti dayta adani ka. Ay, unay matanan. Nagrigat matdata nga kondisyon yun. Awanan ta do pa sao. Sumbatan nyo kit diti damdamagag. Ngem ne, dak kayat amakita nga adda saan nyo pag kinaawatan Pagtali na idan nyo ngamin ti kinalailo yo iti tunggal maysa. Tapno saan aday ta sina-sina ti bagbagayo.
Ikan kayo iti sumagmamano nga oras ngagpanunot. No anya talaga ti desisyon nyo. Ay, sayang matyo tawid ko Oray siya ka. Nalakaaya ti awan matawid na. Kat, anya nga ron ti desisyon mo? Ganya pa nga. Uwi na na. Saan tan nga agsina? Ngam, kas ano ngay? Haan mat nga kayat datata nga makita da nga ag-apata. Ti kayat dakat masapul nga sweet ta nga ka na yun. Kit agbalbaliw ka nga minan Si Kati agbalbaliw? Apay ko mga siyak ngay? Kat no si Katerino kartaramid na. Anya siyak siga Aha? Sige, ikarigatan tati mga barwanan. Agbalbaliw ta nga duwa, Dario. Onya. Nakapanunot kayo? Dario? Danica? Uwan tatang. Awan tatang. Kit na pagnumuan mi. Asaan mi napatuluyan ti panagsina mi tatang? Nasayag nga ron. Ngumnay. Ulita ka. Diyak kaya't amakita ti panagapayo. Ano kasta kayo lata? Nasaysaya at langag sina kayon. Kit di mi itad ti tawidan nyo kada kami adadakil nyo. Uwan tatang, han kami nga ag-apa. Promise tatang. Agbalbaliw kami. Nasayaan nga ron. Sapay lako ba? Tamatong palyo dahi ta akariyaw. Mamuan mi matlang kadagiti karo ba? No aga pa kayo ba na eh? Mala. Agawid kayo nga ruday. Dario, agpicture ta. Apay ay apo manitsure ka. Adula amin. Agpicture ta ata ipost ko iti social media. Itag ko kada nanang kantatang. Kasamatan kaninanang mo. Tapno makita da nga sweet ta kampay idi. Ha? Tapno mamati da nga haantan nga ag-apa. Kayat mo titawid unuhaan. Ay gat ko siyempre. Mala nga ron. Agawa am tagpicture. Tamasinitak nga umabay kin ka. Sige nga ron, umisem kan, 1, 2, 3. Umisem ka! 1, 2, 3. Nalpas. Ang kay Jayan. Uy, Danica, nakita ti impose mo aladawan nyo kinilakay mo. Ay na, una yun sweet yu adwa, mare. Kasla italaang ag-post ka itiladawan nyo One man lulit. Tadtala ngamin nga nasangok ti cellphone ko. Ay na, naimbag man. Nag-sweet kayo ita Sana all. Nabasak jay comment mo, Lolit. Sana all ko na. Diya ko na-replyan, diya comment mo. Ura in heart comment niya. Una. Awan problema iti day tamare. Naimbag ka pa'y Danica. Nagwapo nila kay mo. Ngum loyal latakan ka. Nabayag kayo ng agasawa. Ngum di na kan sa pulos linuko. Ay, siyak lang ngamin ti love na. Kas ano kat siyak mat ngamin ti first love na. Ubing kami pa idi naging da kami. High school kami pa lang idi. Kasta aya. Owan, loyal kami iti tunggal maysa. Awan nagloko kada kami. Ta still burning latati inayat me. Imbag man. Ngam siyak ngay. Namindwa nagbabae nila kay ko. Kasla nga rod na po kaw ti panagayat ko kankwa na idilino ko na. Kanayon ti panagapa mi. Noda kami akathan kami pulos nga agap-apa kanila kay kutatan. Idian na palpalabas, nagap-apa kami ngam tatakathanan. Da kami siguro ti makon ko na nga perfect couple. Ay na, imbag man. Sana all talaga. Uy, Dario, ag-inigam tayo ti matado ti malabasan ta nga tattao itay store. Kan adadanan ang itan niya kita ma? Ay wala niya. Umay ka nga rin. Tagin nakbay ta bakit? Muna yung kinasweet data. Dario, Danica. Kita nyo ang mga lumakuton kayo. Lolit? Ay, Dario, ikisnak tap no makita dia. Ikisasasawambot. Ni, darasam atak kumit kita da. Sikan ati manggis kanyak. Ngam iti pingping lang Sikan ata si kati lalaki.
Alaman lang. Ay, Naula talaga. Makapaapal ti kinasweet yung agasawa. Super kayo. Agbagbagay kayo pa. Thank you, Lolit, ah. Basta una pa lang kita na kada Lolit. Umapapal tansan. uwan nga ruda. Ay, uban nakit di pa ya. Pakawan mo na. Banugan na kiday. Naglumag ka. Mabakaya mo. Kat alangan nga siyak timang uba kanyam. Kat babae ak. Si kaata lalaki ka. Ay, nasaanin da ita. Uray, tay nagkankan iti pingping. Lakay, nakita mi kanya abalayan da Dario kendani kay Jay Kalsada. Naglailo da matalimaba si Jay Store. Kan tsawang pa'y nga roda kita istambay ijay. Uy, amaw. Taka na yung tipos ni Dani kay tiladawan da. Tit nasayat. Ano nalailo dan? Kasjay kumakanayaw. Saan da nga tanga agap apan? Diya ka mo ah. Basta tong palin dati ka rita. Tano maamuwak nga agapa naman pag sinahin tayo dati. Ay, barang agtultulo yan ati kasya kinalailo da iti tunggal maysa, lakay. Nyamot ti kasto yung kabinitan. Nakagulugulo. Shh, tangiwat mo ah. Mangagda ka ti karo ba? Kapsutam tangiwat mo. Kita umat at yung kabinet ni. Naggulo man eh. Di ka man matita. Kadno si ka tinaudi nga nagkalkalid ta. Syakit din ti pabaso lang. Agtal na ka man. Ay, napapispisan kansan ni. Padasam. Pataya bakda tapos ti somno aramidem ti kasta. Ay, ikang kansan. Sige, padasam. Makaraman kamat kanya ka. Apay ti ko namahang ka nga balasan. Ha! Hanak nga mabutang kanyam. Nakaluto ka, Dani ka. Kakwan ah. Nga magluto kamat iti si dama. Nalpas ako nga nangan. Sidak lang jali nutok. Nga maday na po ita. Inla ka man ka nga inlutuan. Unay mo tigas tang aramid mo, Dani ka. Managing bubukod ka talaga. Dinakto pa ilutlutuan. Bumalbalsak lang. Si dam lang matilutlutom no daduma. Huh? Aryo, Dani ka. Ha? Adda kayaw. Umayak man. Ni nanang. Ay, dirasam. Yung kalukatan tiri daw tagluto akit si dam. Apay, di kay painangan. Aldawon. Nala daw kami ngamin anagring, nanang. Mga daw din. Nalpasa kun Ag nga ka Dario. Tasobuan kanya. Itimplaan ka iti kapim lakay. Alaman nga ro, darling. Basila nga. Uray ka gudwalat tasa. Sige nga Rod. Da kayo ngay nanang. Agkape kayo ta itimplaan kayo. Ay nasa anon. Nabsugak pa'y laeng. Sige nga Rod ta itimplaak ni Dario. Nagmayatan ti kasta adyar yung agasawa, anak ko. Kasta kumaakanayo nun. Katuan mo't nanang. Kasta kami mo takanayo. San kami ngagap-apa? Nasayaat nga rod no kasta. Maragsakan kami adadakkelyaw iti kasta amakit-kit ami kadakayaw. Wara kamat nga wara nga. Anya kamat tan Dario. Sumangpat ka iwaram tandang iti kagawa am ija salas. Kakasyak nga aglinlinis. Para linlinisak para warwara kamat. Tangiwat mo. At dadagi tayo chismosa akarupa dita paraangan. Uli mat nga minanti kasto nga asawa mat. Di na pa mo taglinis mat. Nagsasao ka? Kung namot laman nagdaldalos ka man. Italaang mo't adyak na isim padagjay. Napanugak nga rudmot ang naggapu iti trabaho. Kat ayan nga roti sweldo. Awan, yak itagking ka. Kastatura ka ngamin. No kahit mo ti makagam iti kwarta. Trabaho ka mata. Makitam ti kasta nga ugalim. Iso nga napukawan ti panagayat ko kanyam takas na ti ugalim. Si kalang aya, nakarkaro pa'y kanya ka. Awanan panagayat ko king ka. Diyakon maisubli da ita. Kat anya nga roti gatang ko iti balo ng dagit anak mo ngay. Siyak ton ti gumatang. Imot kakit di ah. Ada kumamang aram kanyak tasukatan kalanganan. Nagbayag ka nga. Hindi, pala ko maa. Urayak nga ramidam da ita. Tapno nawaya akmatan. Ay, nuhan ko lang nga pampanunutan dya tawid ta, sininaan kan. Baka itadda ka nung amin ija kabsat ko kat nuhan ko nga tong palanti karet. Urasyak mata. Ay, saan tala ko man ang nagkaskasar ini. Tapno saan ta marigatan nga agsina. Dahit tangamin ti makagapugat.
So asan akayat dagiti dadakkel tang agsina ta nagkasarta kanu ngamin. Kat ano saan tan ate agpamarang, no kaya tate maekan iti tawid. Anya nga rod ngay. Itin min iti inam ti tawid mo dani ka. Tamakaammo kano anya ti pamayam iti daga atawidam. Agyamanak tatang. Oray ti kabsat mo, itid mi matan ti tawid na anak ko. Ay, mayat mat kay dino itad yun. Tapno mapag numaran mi matan. Ado ti plano kay ti tawid kada kayo. Nanang, inted dan ti tawid ni dani ka. Ited yumatan akanyak. Wen, madaman ti pan nakaasikaso dayta. Iti mabiit, maigamam ton ti papilis ti tawidem adaga. Agyamanak nanang. No pagtipunin nyo kinidani kadagiti tawid yaw, nalawa mo Da kayon ti makaammo amang sukay iti tawiden nyo kada kami adadakkel yaw. Itatanaalatan ti tawid ta dani ka. Agsinatan. Ay, nagpampanunutak iti kalman, inga na iti rabi Dario. Apay no hantan nga agsina, taag negosyo takit di. Ilhako ta ti dando mga tawid ta, ta iso ti pagpunan ta nga agnegosyo. Ha? Lumaklakay kan bumakbaktan, kan adaduwa nga anak ta. Kaasida no agsinata, sa pakakayat da kadagiti anak ta. Orno santakid din ti bagbagi ta. Ay saanan? Isuntumot la ka na yun ti panagapa ta. Katliklikan ta ti agapa ha. Promise, no napudot ti ulom, haan kan nga sabayan, tapno awan apa. Basta agsinatan. Adula amin na kita ngay bagbagam. Sa nabalay, taytad ko ti sustento dagiti ubing. Awanen abalayan, nagsinan dagiti anak tayo. Ay, wen nga roda ah. Awam met maramidan tayo. Jay met kanu ngamin anak mo tinang ipilit nga agsinad ah. Ay, wen nga road, kaasi dagiti apo ko tayo. Ngalah, sapay kumata maurnos tumetlaan ti amin kadakwada, abalayan. Apay nga inlakom ti tawid mo ngay. Gumata kiti pampasada alugan nanang. Masadutang agtalong. Anyan. May meda jay. Tainal daw ti kita, nanang. Ni mat Dario dato umawag. Ah. Hello Dario, imbag man tayo mawag ka. Ayan talawas dagiti ubing ngay. Dani ka. Tulungan na ko ma. Abdala pa nung parak abakat. Kat intaray mo dito ospital. Anya? Pangasing dani ka. Si kalangin tamok ang makatulong kanya. Taon ti kwarta ni nanang ko. Pinagpili daw. No idarumda kung ano gastusak tila disgrasya. Naimbag ka ni ka nga. Tadapay tay tawid mo adaga. Apay nga iraman nakita kat nagsinata nga rudan. Si kapay tinang pilit kanya nga agsinatan. Pakawalan na ko madani ka asawa. Sorry. Agsinublanta ka din Tornuson tati santa pagkinkinawatan. Pagpagaputa ko makadagiti anak ta. Ay, anan. Tadtata magipit kan. Ta kailangan ti kwarta sa munto ibagati kasta. Naglalay nga mon ngay. Salamat ka na. Pakawalan na ko man. Agsinublantan dani ka bakit? Manjakon. Pinabainan nakto pa yan. Imbagak ide nga ornosan tati amin kanya ta. Nagpakpakaasi ak nga hanta nga agsina. Ngam impilit mo matlata nga agsina ta. Sa tadtata kailangan ti kwarta, saka kundi subli kanya, never matanan Iparupam launay mat nga kwarta lang ti kailangan kanya. Oray haanan. Rohel, awan man bagas na yun. Awan pa'y mantika, asukal kan kape. Awan pa'y sabon apaginaw kan paglaban. Pati shampoo kan batsop na ibusang. Sige. Tama pa na kiti balay dananang. Inak dumawat iti kwartana. Sigurado ang nagpensyon na jayog. Ay, dumawat ka manan. Awan lakit minanang tias asigam no kastoy ang magipit tayo. Apay,
Di ka mabain itikas ng aramidam. Pagrebengan na timang tulong kanyak ta anak-nak. Awan nga rin trabaho, di tulungan na. Maawatan na dahita, ta masyan ka na giti apoko na. Duan dagiti putot mo. Ngam aging gayta, awan pa'y la trabaho. Kaano ngay ngagtrabaho ka, Rohel? Kasanon no awan ton ni nanang? Kasanon ti panagbiag tayo? Awan mo't nga rin master ka na trabaho. Sumurot ka kadainsan mo amapan makikonstruksyon Nagrigat ti kasta trabaho. Ore ko maano, 2,000 ti sweldo iti may sangal daw ti karigata. Di ka madanagan, tag-swerte tayong tulata. Biglaan mo't na dumtang ti swerte ka. Abom lang nga. Nanang, umayak man. Abda kayaw. Umay ka, Rohel. Subrag ka. Nay, abda ka mo't gayam iti balay dananang manang balbina. Ikaw na, tumaya maumiliw. Umay kumakumustahan ti inata. Ay, awan man nga roden Inunaan na kon manang. Dinawat mo man amin akwarta ni nanang. Nanang, nagpensyon kaya? Wan, Rohel. Hintad yun man siguro amin ang kanimanang ti pensyon niya. Saan mo ta? Grabe ka mo, Rohel. 2,000 lang matintad ni nanang kanyak. Siya ngay mo't nanang. Naibusan ti masapsapol iji balay. Sapay awan man gatas di basit nga apo ko yan. Adto'y ti 2,000. Tapno agpada kayo nga agkapsa. Tapno awan rire. Mayunan nyo Anay nyo na 3,000 ito na agpagpagatas kami. No nayunan nyo titadyo ka ni Rohel, nayunan nyo mga rod titadyo kanyak nanang. Ala, mabit lang. Aday ta. Sagta 3,000 kayo. Di kay agrikyaran nga agkapsa. Agamanak nanang. Dumanawat ka pala ngamin kanin nanang manang balbina. Katadamat di asawam akatulungam. Ay na, nabayagan nga wan trabaho na. Takanayon mo, asumro di rayuman na. Kasano kat artek mo't ngamin di asawam. Iso ti lalaki, iso kumati, agdiskitar iti kwartayo. Ay na, nagsasaw ka mo kung namala na da trabaho mo, Rohel. Malaala-ala husto daitan. Di kayo nagapa. Dudwa kay lang arudin nga agkapsa. Imbes nga agpinatag kan agsinakit kayo. Saan mo takanayon kayo nga agkontra? Mala, ingkay kit din igatang iti kasapulan nyo ti kwartayaw anak kaw. Anto ti pakitsindam, aureng bakay. Amaw, kanaksayan manen, ti pensyon mo. Agyaman na, Danilo. Masya na mangarog kadagiti anak ko. Konsensyak ti kalaban ko. No jak maikan ida iti kwartada. Kaasi ngamin dagiti apu ko kadakwada. Kala, intangarod makitsindan, ta kuyugan ka. Pasensya ka pa'y laeng alakay. Sikan ti makakaadda nga aggasgastos dito'y balay. Tapasaray lumabas mo la dito'y dakulap ko ti daddo maapensyon ko. Sa timabate, pagkatang ko iti agas ko. Naimaglangan ko na maatag para tangag pinpinsyawn. Kasanaw no sa anak ngagpinpinsyawn. Kasano lang atan ti panagbiag ta. Wan nga rod nakakaasimot ngamin dagi jay nga anak ko. Ay, jak ko makayat ti makibiyang iti dayta. Ta syuman ko lang ida. Nabita pa ila ang nagasawa. Ngam adon tinadlaw ko kadagiti anak mau. Mangnamnamadamot latan iti pensyon mau. Wan tasaan da mo ngamin anakalpas iti panagadalda. Ta inununada mo ngamin iti tinakiasawa ken nang asawa. Ay kat ibagam ngagsapol da iti trabaho da. Ado mo iti mabali na master ka na trabaho dita. Nga uray saan ka anakalpas iti panagadal mau. Marigatan damot nga rod makastrak iti trabaho, lakay. Marigatan da? Wano, talaga akasadot da tiyag trabaho. Tadda ka anam namaan da apangalan da iti pagbiag da. Ha? Di mo ruwaman na iti anak mo, bakit? Isurom ida at tumakder iti bukod da asaka. Mas asya anak mat nga rod kadakwada, lakay. Jak maiturod akitaan nga agrigat da, nga agpisin da.
Iso ang maawatan ako no kanayon ko nga ikanida iti kwartada. Takayat ko atulungan nida. O, ato ita. Nagatang ko, nagiti masapsapol tayo diti balay. Elma, bakit? Nangalaam iting gatang mo. Ninanang manan. Katanya pa nga. Una. Adun ti utang mo kin ninanang. Ilistam tal alaam. Tabayadam to no adda trabaho. Anya nga utang. Dawat na jay. Impadawat na. Bingay kumot iti pensyon na. May mayatan ti kasjay. Ngam jay may kaduang asawa na ti agnumar iti pensyon na. Nakyas asawa pa lang amin. Kat bakbaktan lang arurag. Di mo sawan ti kasta. Tadamot pensyon di asawa na. Agpadadang agpen-pensyon. Imbag kiti tadani tata Danilo akatulungan na. Taibusin nyo mo't nga agkabsat ti kwarta di inayo. Sumanao ka ilma. Kuna madlan aro ti kwartambot. Ha? Nada trabaho, no dakkel ti sweldo mo, ada karmengam amang ibagay ti kakasta kanyak. Ngam no para kamad lang awan makukwarta na, aguli magkalatan. Ay, agure ka. Apay anyat pizza na itan, Jojo lakay. Katapusan na. Ay, ala. Dandani mo nalipata kun. Kasangay magayam di inaunang nga anak mo ninto maminsan ngal daw. Uwan kaya man ya. Ay, sus, imbag ta nalagip ko. Ay, masapol nga agparamid ta itikik nan. Apay, ada pagbayan mo ya. Kinakdumawat ka ni nanang aghanda tayo takaasimot ta anak tanawan handa na inton birthday na. Ure kinilo lakar ni tigatangan tayo. Kan cake, pansit, salad, spaghetti, Shanghai, soft drinks, mabalinan. Ay, kat makamo ka. Tanay, nasakit pala ti sakak. Tiyak pala makatrabaho sa sikapay na tagdiskitar. At dapay matkit di tay iduldulin ko apaggatang ko kuma iti agas ko Uray isupay lati alaem balbina. Ay, alaman nga rod nanang, tanin agriga mo na 100 dya apo ko yo. Sapi agsangit na dyan na 1 cake apuyutan na. Mala, gumatang kantumatan iti pang fried chicken. Uray dagitay la kaasit gan akaaruba yu ti awisan yon, no basit ti handayo. Ay, isaan ado ti umapal no jakyawis nanang. Mamwandan tumulaeng, kababain mo't Igatang mula kuman iti masapsapul ti anak yu ti sobra iti ited ko akwarta. Ay, nasaanan? Igatang ko kay di amin nan iti panghanda na inton kasangay na. Sana bali nanang, tainton makatrabaho man na nila kay ko, aglaylo akto sigurong agdawat kada kayon, takababain mo't. Mababainak kada kayon. Ang papapuskulak laang tirupak. Naimbaglaki din ata nasingput kayo nga ina. Saan kayo naimot? Naparabor ka na asi kayo. Ang gurigor mo ni baby lakay. Nangato ti gurigor na. Anya, apa yan nga? Nakaro ay ati uyak na. Wen nga rod, marigatan nga agangas, gapo iti uyak kan panateng na. Ipantalagan iti ospital ti anak ta. Sige nga rod, nga mawan kwartata. Mapanak iti balay dananang. Inak dumawat iti pang pa-ospital ta iti apo ko na. Naimot nga miran ti kastoy a klase ti panagbiag. Sana kastoy a klase ti panagbiag ti nararapap ko iti. No apay a kastoy ti nagbanagag. Marigriga tagbat lata. Maladi ka nagsangin. Ala umunto'y kwarta. Ta itarayon iti ospital ti apo ko. Awan kadwa ti may sang apo ko yu iti balay nanang. Isa yeg ko pala dito ya. Bantayan nyo pala. Wen, ala, mapan kang arudan. Agyaman na ka talaga kada kayo nanang. Naawan kayo, jaklamon ti pagtungtong palan may. Bakit? Rabiin, maturukan. Alat pampanunod maya. Jay apo ko madanagan aklakay. Amangan no anyat na pasamakan ko na. Adda ijay ospital. Sana bali ata addan iti ospital. Patsay ka di dabaybay ani jay. Mangtad kantuman iti kwartam.
Tama pa anak iti ospital intun bigat. Ituludak ida iti kananda. Imawag ngamin ti anak ko. Awan kanu kananda iti ospital. Ngala, maturo kang harunan bakit ta ikan kain ton bigat. Kabagis, di mo ruwamon nagiti anak mo amang namnamalatan iti kwarta ken ka. Kaasyam kumamot ti bagim Impaay mo ti masapsapol da manipod basit da. Basol damot lang ano ape asan da nakaadal. Tadi damot sinaysaya at ti panagadal da. Ay, nakakaasi da ngarud ka bagis. Maasya nakadagiti anak ko. Sana pa nagpalastog ka bagis. Ngam kita nagiti anak ko. Manipod ng asawa ken nakiasawa da. Pinaglasin ko idan. Kalpasan na, jakon inikan ida iti kwarta. Tapno masuro da tagbiag. Awan ano pampanoy-noyam ti kinasadot da. Kas jay dalat ta naging gatinggana. Agbisin damot nga road no jak ida ikan iti kwartada ka bagis. Talagang agbisindaan no sandang agtrabaho kabagais. Siyempre da kalatanam namaan da. Isa di dan mapanunod agtrabaho. Ikami day ti pagnakmanda. Di ka itad nga itad iti kwarta kadakwada kabagais. Kabagis. Sana pa nagimot taramidam kabagais. No di ka panangisuro kadagiti anak mo. Para mutla kadakwada day ta. Kasanon nawang kan. Kasanon ti panagbiagda. Tulunga madagiti anak mo ang agsalukag kabagis. Di mo panoy-nuyan ida. Danilo, agreeing ka man. Apay bakit? Maulawak. Agree ko sti panagkitak. Ha? Kakapsutak. Tulungan na ko ma. Apay nga bangunan ka kaday? Maulawak ka talaga. Kan agpipikal ti sakak. Apay akastoy. Ay, jak maawatan ang tibagig. Matayaksan lakay. Ay sus, di ka mat agsao iti kasta Ipankalangan iti ospital, aureng. Na-confine ti inayaw, Balbina. Mabalay na sublatan dakpay nga agbantay, ta labaak na iti kawas ni nanang yaw. Tano makalabaak, sublatan kan tumutlaeng. Ni, apay na ospital ni nanang aya? Ngimado ti BP na. Kan saan anormal ti nagduma a resulta ti laboratory na. Agkakapsaw. Ay sus, sapay jak masangutan sukuno dagiti anak ko iji pagadalan da tatang. Nilakay mo ngay. Iso pala ti baunam amang sukon kadakwada Ay, kwam, adamo laramidan nila kay ko Pasensya jak masango. Anya? Ingkay bagakin ni Rohel, tamang ano masango na. Ano sa niyo pala bantayan ni nanang, tanay? Meeting mi kadag ti parents iji eskwelaan. Karni, sana masango ni bakit ko ti mapan. So, siyak ti makimiting. Kasta aya. Siya kung timapan makimiting, Rohel. Taing kabantayan ni Nanang. Kaano pa'y mat anak meeting ka? Inka man ijay, Elma. Sumalsalimbat ka mat iti saritaan. At dangarod papanam. Siyak ti makimiting. Awan pa panak. At dangarod. Apay, di ka makawawat. Ha? Malatatang, pasensya kayo. Inkay padasin nga ibaga ka ni Manang Balbina. Tamang ano masango na. Ayan da Balbina ken Rohel nga lakay. Imbagam ka diti kaadak diti ospital. Wain bakay. Agam malaw nga agpalpalusot da. Agpinpin na tudun da nga agkapsat. Anya, Paliiwan ano, may nakasarungkaran no makalagip da. Isa tayo labak ko maakawis maw. Napan ko impalundray, tapno maalak matla no madamdama. Nay, apay di yung mapanbantayan, wano sarungkaran la kumadya inayo di hospital, Rohel. Jak masango ante. Sana balit adamot di asawa na ijay. Iso nga rod anak ya asawa man ni nanang, tapno da mga sikaso ken ko na. Ah, Ano sana
Kasta talaga ti akman ti asawa. Asikasuwan na ti asawa na. Wen angam inayo day chay. Tapno maragsakan mo't wen numabangaran no makita na kayo nga anak na. Awan matararamidan yaw. Agpada kayo mga istambay ka ni Manang Mabalbina. Ngam diyo pa'y masangwa sa rungkaran jay na yumat. Kumaano da trabaho yaw tamawatan. Apay ay aman nakibiyang kayo antay. Ha? Sana ka po takabsat na kayo ti inami agad kunamot na nasino kayo na makibibiyang ka na kami. Apay, da kayo ay ati mang bibiyag ka na kami. Da kayo ti mang pakpakan ka na kami. Kasla kayo mo't kalaingan na namang manmandar ka na kami. Tilang ka ni biyag yaw ti pakibiyangan yaw. Ha? Awan lata bakit rumartan ni ti ospital. Ngam aging gaita, di na ka pa'y sinarungkaran na iti anak mo. Ay, unayan. Oray ag-text wan umawag dala ko awan pa'y. Unayan nagiging anak ko. Sa inton na imbagan kan, kat maawat mo tumanan ti pensyon mo, sa adamanin kundi pakitakin ka. Ay, Nasingpat ka lang amin unay kanakwana, Aureng. Agruam da, nitikas diyang aramidan da. Bala, isimpatan dagiti gargarat ko, taagawid tan lakay. Oh, kumusta kayo, Nanang? Naimbagan kayon? Wan, ala, sumrag ka, Balbina. Ay, agyaman ak Nanang Ay na, umayak ko may ospital ngam. Hay, simro ti rayo manila kay ko. Kani, jak mapanawan na gitapo ko yo. Ay, Wan, nagpensyon kayon? Wan, kawawat ko launay ti pensyon ko. Ay, mangtod kay mangarod iti gatang ko iti bagas mi, Nanang. Awan isa ang mingaminan. Sige, ikan ka. Oh, agyaman ak Nanang. Ngam iti may sa kondisyon. Ha? Anya kondisyon? Sakbay nga itad ko ti kwarta. Agdalos ka pa'y dito'y balay. Kanlaba amin amurang may iti amayaw. Ne. Apay ngay amasapul a paglabaan dak. Kasta ti rumbang, Balbina. Saan nga amin kat puro libre. May mayat matlaang no pagrigatan nyo ti maigaman nyo a kwarta. Mala, ingkaglaban ka nagdalos. Ngam no di mo kayat, mga yabak iti sabali at ang danak ngaglaba. Naunaan naksamanan ni Manang Balbina. Naggapon sa kano diti balayaw Nanang. Inalanan samot amin na pensyon yun. Di nagsamot imbatyanan. Saan? Di ka madanagan. Tadyay lasweldo na nagdalos ka naglabatintad ka. Ha? Sweldo? Word. Sika, anya mo't tigagaram, Rohel. Kuha. Amoy ulatan Tanay, naibos man tayo gatas ti apo ko yun. Kan kasangay na intong bigat. Gumatangak kumama diti puyutan na akit na. Hala, sakbay nga ikan kay ti kwartam. At dapay ipaaramid ko kan ka, Rohel. Ha? At dangamin marmar ba apaset ti daga ijay likod ti balay. Kat ipakabiti mi kuma. Ngam sikan ti mang kabiti iti dayjay. Tasikat itangdanan may. Nay, apay asyak ngay. No di mo kayat, mangsapul kabilaangan iti sabali at ang danan me. Ngam lading itak, tawan maitad kukan ka no di kag trabaho. Ha? O anya, mayat ka iti kondisyon ko, no, agsapul kamilaangan iti sabali at ang danan me. Nagbaliw mo't ti ugali ni Nanang. Pagtrabaho na kami mo't nga agkabsat, sakbay nga ikan na kami ti kwarta. Kasjay at talaga ti rumbang, Rohel. Tapno marik nayo ti rigat ti ang sapol iti kwarta. Saan laaday taagnamnam ay ti amuyong aramidan. Ti kwarta pagrigatan. Saan adaw dawaten laang. Ha? Pagpanunutan yung agkabsat ka. Numasadot kayo ng agtrabaho. Awan kwartayo. Agbising ti pamilyayo no kasta. Isu ajak agungunay nga agtrabaho kat. Taur-urayak asikat ti agsalukag, Rohel.
Sika ti padre di pamilya. Iso asika nga rod ti manggad para iti pamilya. Alangan na siya. Manjak mo't na. Kumaano baldado ka ta iso. Ngam nagsalon at kamot. Nagdakkelan ka akarne. Di kag trabaho. Elma, Iso nga agnakam kan. Nakariknan jay inayo. Iso akas na tinaramid na. Agruam kayo nga minin. no kasta, aglako kay tinatangkan prutas ijay palingkay mana. Wen atane, tsak makadawat ka ni nanangan. Iso mo pagtrabahon nak nga umuna sakbay nga ikanak. Daglako aklangan, may mayat pay. Uri siya nga ron. Sapay nagrigat, ipapaaramid na. Mangkita ka man kit di, amang no adapay bakante a pwesto mana. At dapay mo dua bakante apwesto iti abay ko. Kaya't mo ayate baga kita kinkuko at i-reserve na. Wen man mana. Padasek man mat aglako-lako. Nanang, kayat yo kaditidikat, Ha? Ay ikatwan nangalaan niyo. tayo sobra iti lako kiji pwesto nanang. Adapay bukal di tano kayat yaw. At to'y matinatang nanang. Adamo lauk na prutas. Kakasta mo tila lako kay pwisto. Nay, ay na nagsaya atan. Kahit kumusta nga iti panaglako yung anak ko. Ay mayat ananang. Medyo maya matikita. Uri siya nanang. Mayat tinaalam mi a pwesto ka ni manang. Tas sungadan. Ado ti gumatang. Ay na, maragsakan para kada kayo anak ko. Agyaman ta nakapanunot kayo matlaangan. Mala, sapay kuma, tagnanayo nun ti panaggagatyaw anak ko. Itulin mo da ito'y sinya. Nay, akin martilyo dito oy. Kabarbaron samat ataw. Ginatang ko Kabarbarong nga ro, di ginatang ko. Kagagatang da ita, itulin mo. Sigurado ka. Ay dinakman alilawan na laklakayan. Amo konti style mo. Style ngay bagbagamag. Agulay magkamamot, bakit ha? Karopropal mo tay sigod ang martilyong daytoy. Kastoy matlati kulor na. Wen, tapaburitok da ita kulor. Itulin mo Di mo irura. Jakpay usarin da ita. Binulod mo dayto anya. Ay na, basta idulin mo kalim. Unay ka na iya. Sumanao ka pa'y laang. Aldaw, at dangatan niya angkel mo di tabarayda. Ay, kasla nagpailim at itay tata. Ay, sayang. Diyak na sangbang. Isublik ko mato'y martilyo na. Awan magagayam di tabalay na. At dansan ni anti di tabalay da tata. Ay, diyak mapan di tabalay da. Tama nga no ibagata ang tanunag diya sa na. Ibagata ang tukid day. Akal kalungag ni bakit na. Si kaman lang ti pangibat siya kung di ti martilyo. Ta isublim to kenkwana niya. Ha? Ay, wala tata. Sige. Tao sarag man pa'y. Natukol nga min ti martilyo kay. Diyak pa'y nakagatang iti sukat na. Oh, sige. Alabo. Usarag. Oray sublim to. Dito may abulan. Tapno adda aramatem. Oray makalawas lang usarag tata. Sana balik. Ta ipakadak to kinyang kilkaw. Ibagak nga dakanyak ti martilyo na. Awan problema. Usarim lang kanakan. Abay, kaanaw ngayon sublina. Itay lang ang kan. Naimpagman kay sublina. Sige, usarim lang kanakan. Oray, tadyak pa yung usaray. Antay, adan ang kan? Karuruar na. Napan na impastaw, dagitay kalding na. Isublik ko mato'y martilyo ng tay. Da kayo na ati pangibat siya. Sige, yagmaw, taited kuntaw, aldaw. Sino tinangtad dito lang? Jay ka anak ma, ni aldaw. Day takanutay binulod, jay kumparim ani ataw. Binulod mo't ni aldaw. Katita, isublinan kan ka. Apa yung akasta? San samot aday tatay martilyo? Isumot daytoy. Color blow, ti pagigaman na. Well, ngamdaan day tan. Kano ka barbaro tay martilyo? Ha? Dimahan ki dalagos ay. Ahaw!
Imposible ah! Katuan siguro Ay, sana mo balay? Yagmaw tayo sublik na ta. Sino nga iti pangisubliam? Kaya kung parit atay, isuti ng bulot ina. Ay na paray, oray lumnedak dito nagtagdirak na ugul-ulbuda. Kabarbaro ngayon sublik kina Aldo akanakam de martilyong. Anya, apay ka nakastahan. Nakadadaan mo tan. Imposible ba na na? Damagam ije ka anakam aparay. Tanong siya, insublik akabarbaraw. Ang mga no insukat di ka anakam. Dahito yan kibagbaga. Isu ajak kaya tagpalpabulot tayo. Pasensya kan pare Jak ngamin amaw kasi gayam ti ugali di ka anakam. Agsukat gayam iti gamit. Nih, katakan. Nagak paham. Maluwi mo na. Hindi ka pa'y nakalutaw. Walis ting-ting mataigam mo. Wan, napan ko binulod. Napukaw mo, tantay walis ta. Nayag. Pati walis, mululang. Ay, agtal na ka man mo. Kuray mo't sika. Tila mabulbulod mo iti karuba. Sa inton isublim sa baleng ti sublay. Sayuan mo man. Lawat kamot abak-bakitan. Anawaan nak, tamapaisuan ka nga may. Ay nasumba na ukak. Agpada sa mo ilay ti ugali. Sana kasigo da kastoy, atong. Kano'y nakaranak lang. Isong agbubulod akmatan. Ada di bakit mau si ka atong? Ada. Sumrek kayo ananaan neng. Ay saan? Ubay ko la kumala antay binulod ni bakit mo awalis ting-ting ka. Anya day jay, nananang. Tay walis ko binulod mo. Isublim mo na. Tanay, usarak mo. Kunam nga isublim madagaws, ngamawan mo. Anya binulod ko. Kawang mabinilbulod ko kada kayo, nana. Ay, nagloko kan. Adamot tay binulod mo awalis ting-ting ka. Ay nalipatan nyo siguro, tinang ikabilan nyo. Wano nang ipabuludan nyo. Sana siya, ang mga nukaruprupak lang tibimulod kada kayo. Ay, gidak manalilawan sinyang. Si kangaro di bimulod. Ay so, sagkabaw kay ngaminan, nana. Iswadi yun malagip dagiti pabuludan nyo. Ay sana siya, awan binulbulod ko kada kayo. Di na ka man pagkakabawan, nananang. Ha? Walis na aya de binulod mo sinyang. Wen, ngam di mo ibagbagay ti sabali Pudno mga dakabkabaw day jabakit. Isu nga urag darum day jay. Di dan tumalapat tiyun ta dakabkabaw nan. Ngam nalagip na mo't asikatin ang bulo dito walis na. Bye-bye Kursonadak ngamin day jawalis. At idug, sana masapul nga agkubuak nga agwalis. Saanin amasapol agumatang ta iti gagawaan ta dito balay bakang basta amutang aramatan ti utek ta. Wen na lakay. Kumare, mabalin abuludan tay dakkel akaldero yo. At da ngamin bisitak inton bigat ket nagbabasi mo dagiti kaldero may. Ha? Sapay inis-isa kung dagitay kaldero may maray. Pinasilang ko iti kastaunay. Ay ket is-isak tumot ano isublik mare. Pasilang agtumot iti kastaunay. Ha? Ay, mabit lang raw tay nakalaan. Manaw ti buludaw. Ay kwa, ay may salaang mare. Basta tay kadakkelan kan katibkeran. Lili, apay, kanyat pagkakaribuswan niya, kakalugaran. Ay nakakaatong, natakawan ka numan ng dakaryaw. Kaano pa'y? Idi parbangon ka numaut, tinakaw da ka no tidwasil pundi apo ko na, kentay bag ni bakit na anangina, at dapay ka no karga na akwarta ye bag na. Anya, sino ko iti nagtakaw? Atap da adayo ka no dagijay nga agtatakaw. Ay, nakabutang mo dagita tattao. Idi na panalawas, natakawan mo't da asunta di tadaya. Anya, ay, sos,
Nagawan kiti babain tagita nga agtatakawan. Hay! Naimbagla kita, ta saan ko nga ugalit agtakaw? Agbulod iso. Yung nagtadag ito'y, tamang ano pidutan dagitag tatakaw, atong. Sige, sige. Nalakaayat yung matakawan. Huwag nga roda, sapay nangina dagito'y agamit. Nagalaam nga dita butas mo apit. Binulod ko idikin ni Diana. Nangina ka no daytoy kay. Madlaw nga rod anang ina. Tanalagda. Kit isublimpay. Sana na? Di na mailapagan ano daytoy. Kukuha ko. Nalipatan nan daytoy abutas na. Nagkapumanan ayasin niyang. Nakasapsapa rin mo ka. Di ka pala nakaimukat. Ngam agkaiwara ka man hindi ta kakaaruba. Adda ka naman nagtakaw idirabiin lakay. Anya? Kasino tinatakawan nga? Da sa turnino ka na o. Kwartamot ka naman ang titinakaw da. Nasurok ka no a 10,000 pesos titinakaw da. Ay, sos. Nagdakkel agatan. Pauit ka no tikabsat na dayja kwarta. Tapagpuunan da ka no kumay tinegosyo. Ang tinakaw da magkanon. Sayang ang arod no kasta. Di dalagbutan tagitang agtatakaw. Ay, wan nga rod Nagdakes na ramid da dagita at tao. Ne, nagpintasan da ito'y baga nakasabit dito'y likod ti balay da pare kariyo. Nabasbasamot. Natuduan sa. Di dan sama pagananon da ito'y abag. Nagpintas. Bag ti babae. Ay, agin aawag akman. Pare kariyaw, maridalen, ada kayaw. Di yon samot kayat to'y bag-an nakasabit dito'y likod ti balayon. Awan sumumbat. Ay, lukatak man day to'y. Ni, ada magkarga na bulpin kan make up. Nabasbasa. Malahag day to yan. Di dan pagan ano day to'y. Sapay napintas abag. Marisinyan, nalpas mo nga inosar di dakkel akaldiro may. Ay, wan, nalpasan maray. Alaag man nga rod maray, tapaglutwak man iti tinupay. Taglako akman inton meeting tayo a senior citizen. Ay, mabit lang maray Urayin nak dito'y balkon tay nakalaan ti kalderaw. Nay, sa balimot day to'y isubsublim a kaldiro maray. Ay, nay, isumot day tatay kaldero maray. Sa bali maray, daan day to yun. Kun naging pis day to. Kun dakdakkel tay kaldiro maray. Ay, na, di nakman alilawan maray. Day tamot tay binulod ko a kaldero. Sa bali nga road maray. Di may papilay. Di nak mapagbalinan nga ulbod maray. Ha? Day tamot na talaga tay binulod ko. Alamon, tapumanaw kan. Ay, jak tuman lang bulbulod kan talilawan nakmat. Apay ngay akas tamaray. Nagpintas di kaldiro a binulod mo. Ngam apay ngay anagdaan mo't day ta isubsublay. Pingaw pay, awan may sa apagigaman na. Katalaga mo't ako kwam na ito'y mare. Amok ton no maminsan. Picturak to ti buludag, tapno da ebidensya. Awan kat babain da. Agbulod da. Sano'y sublida, sa balinti sublida. Ay na, amom lang arudan ti style lang di kagasawa. Ngam pinabulunan pa lang abay. Nagtalakak ata kumari ka nga raw. Kunak ano nila kay nalang ti kasi ti ugali na. Ngam agpadpada da magayam. Ala, amom tao lumaminsan. Di mon pabulunan ita. Ngam kasanun ngay tay binulod na akaldiraw. Ne, nangalaam di ta islingbag mo atong. Nagpintas mag. Wow, leader da ito. Nangalaam ko na. Ija batok ti balay da sa turnino. Nakawara mong iday. Kat amangan mo't nubag ni sa turnino. Diyak ka mo Diyak dinamag na. Tanong ko na.
Di na mo ilapagan. Ano na ito yan? Nakawara. Anya? Ay, uray siyak. Adamo na alak abaglakay. Inwarada mo laeng. Isu nga inala ko na. Di na pagan ano? Alaan, tata sayang. Tata, intay makidaya ijilaang. Abay, sino at ang kasar? Ni Marlon, tata. Intay makipangan. Gawa na. Uy, ada pasalan na nga ta. Ada tata. Kitno kumbo talang na. Ay, wow. May ngaro na. Sige, umay kami kinibagat barot. Usaram ta isling bag mo amapan makidaya, atong. Why, si Kangay. Kausarok mo ta. Adabado ka kapadpada ti kulor na. Agpares. Uray siya. Ag leather jacket akmal. Tapno maiparis iti isling bag ko. Kahit agrubat ang arudan at ni aldawan. Tapno masapat ang makapila iji panganan. Day! Day, tan siya mo tay sandal tay ka anak kag sinyang. Anya kay mutin. Nagbigsa mo tang iwat yung nana. Agbibigbig kay mo. Kahit isumay! Nabayaga binunod mo day ka. Ngam di mo yung sub-sublay. Karo-pro pa na lang na ito'y nana. Ay, di yun mo tilawlawatan niyo. Di nakman ibabain dito'y. Nanasinyang, tay samat bag ko day ta ino sa Rio. Tay bag ko anatakaw day ta nga adda karga na akwarta. Ha? Sigamat gayang tinang takaw iti day ta nana. Ay, ala. Ay, sana po no dayta. Ha? Ibalor na sa Torino. Saan ang nagtatakaw? Ha? Sikat na nagtakaw iti pagkinkortak. Bagko na din sa may. Bag ko matino sa ni Nanasinyang sa Turnino. Ang tatakaw kayo. Ay, naawa na mo may pagbagayaw. Ay, saan kami nagtatakaw? Lakay, mapanda ka no iji barangay hall. Agsasarita tayo kano kadagiti kalugaranta. Anyat ko ang lang ay iday. Awan mo basol ka. Saan tamag nagtatakaw? Di sa mo tinakaw daw daw. Isungarod ama panta. Ipalawag ta ti amin. Ay, pero wiso dagi jabang. Ay, ngarod Imbati siguro dagiti agtatakaw dagiti abagi dinaalad anti kargada. Mala, mapantang arunay. Tapno madipinsaan ta ti sayad tabakay. Ay na, agyaman kami tanaawatan nyo ti palawag may kakabsat. Huwag kakabsat. Saan ada kami tagtatakaw? Itong maminsan, di kay basta pidot latan iti gamay, tasan nyo ako ka. Ipakadayo pa yung umuna nga na. Ay, uwan pare. Ay, pag nakman mi tayo tiyang inarapid may. Isublim nga rudan atay binulod mo awalis tintin ko sinyang. Ha? Kinuray tayo martilyo pare ataw. Isublim ko ma, daan nga may tayong sublim. Kantay na pintas akal tiro may marisinyang. Isublim ko ma. Awan, isublik, mare. Sige. Ipampaminsan mintong nga isuble. Pati pa itang martilyong pare. Sorry no sa balit yung sublek. Ay, sorry kadagiti nagbuludak. Apo. Promise, isublik amin dagijayan kakabsat. Rumbang lang. Tamaditar aramidin niyo. Saan ada saya at tikasta? Wala na, Wanway. Saan ang maulit tinaramid ba? Wan kakabsat. Promise, agbalbaliw kami ni ti asawak. Saan kami nga agbulod iti urayan niya? Tapno saan kami ang masulisong nga garami iti may kaniwas? Masapol ang makapanaw tayo na ti pag-abangan tayo inton maminsan na bigat bakit. Tanay, rumyandan nga i-renovate na ito eh. Aya, kat pag-alisan tayo ngayon, no pumanaw tayo ni Itoy, Nestor. At na nakita kapag abangan tayo, di pag-abangan mo't lada kumpare kan kumarita. Ay, damarili na. Uwan bakit? Di mayata agkakaruba tayo to ni Ija kumpare mga padamat lang nga driver. Kat manungay ti abang ijay. Parehas mo't lada dito'y Napimpintas la ijay ta igid amis mo ti kalsada. Ay, mayat nga rod alakay. Hanga kasla ito nga nag-adayo ti mapag naman ipo ni Ija kalsada. Hello, aling ganda. Ha?
Hello, matata. Manong, kunam kanyak. Sorry Manong. Na kayo kanit, jay kabarbaro nga agam-abang ita apartment ti kasinsin ko. Ay, uwan, kalalis mi lang idinaminsan nga kalman. Diyak lang pagaro. Lapintas gayam ti kabarbaro a border ti kasinsin ko. Balasang kadipay, ading ganda. Ala, haanan, adan asawak, driver ti asawak. Kasta aya. Sweet lover nga rod, ano kasta? Ay, nagswerte matan ti asawam, ta napintas kan sexy ti asawa na. Ay, aan mat hanak mat nga napintas. Anya asan? Nakapimpintas ka nga rod, ading. Isa makunak anagasat ti asawam. Apalak niya asawa maling. Ha? Ay, wan, siya gayam ni Peter. Sika, anyat nagan mo ading ganda? Ay, siyak ni Rosita, Manong. Wow! Patinagan mo nagpintas. Nice meeting you, ading Rosita ganda. Rabihin, Rosita. Sumanarming ka pala dita. Umay ka agigdan ta maturugtan. Maturukan, sumarunoak nga maturog no madamdama. Apay aya, sumanarming ka. Itan samad lang ang sarmi-sarming ka kasta. Kit-kita ak nga rod turupak, nagpay sumatla nga napintasak. Maturog ka kid din. Maturukan, madamdama akton. Ne, napintasak mat gayam nga agpayso. Karo siguro no malinisan nga permitoy rupa. Mayat matipurma dato agong ko. Datoy mata, mayat matlaang. Kan ati dugdag iti kurimat-mat ko. Kan uray datoy subil ko. Mayat gayam ti purma na. Tadtala nga mapansin ko nga napintasak gayam. Idi adda ka aruba mi nga nang ibaga. Santo lang na amuak. Iso na lang tanapuskol datoy kiday ko Ay, ahitak man kiti. Ikak iti ship na. Masapa ka rumorita. Ta sigurado nga adumanan ti pasaheros. Mangan kamot ka na. Adda ka dito sa ti panganan nga sumanarming ka manan. Kita ak nga ro datoy kiday ko numayat matlang. Kita man no bagay ko Nestor. Anyat na may amaya. Kaslawan mo't nagbaliw. Adamat Pinaing pisak base tanapuskol. Tila raramida. No anya ti intud ti apo alangam, di mon baliwan. Kat pinukisak lang matanapuskol nga rod unay. Bagay ako matlaang. Wan siguro Di mo mat ngamin kitaan nga perme. Kita Ay na nakakonsentrate ka mang mangan. Amumot na fish ni masida. Inton masiitanak. Sige nga rod, mangan kan. Hello, ading ganda. Manabamat ti panagsalapay mo. Ne, si kamat gayam data Manong Peter. Wan man tani, naurnong manantilabaan. Rimwaren jay asawam. Napanen nagpasada. Ay, wan Manong. Nay, bagbagay mo na takiday mo Nadlaw mo mat gayam Manong Peter. Wala, siyak pa'y ti kunam. Napuskol na ito ni Kalman. Magbagay mo gayam no maahitan takiday mo. Ad-ada pimintas ka, ading. Thank you nga rod, Manong. Ay, woy, nagluto ak iti hot cake. Iyan ko no madamdamata pagsangwanta niya agkapeta. Ha? Uray dito'y arubayan yon. Ta damot lamisaan ken tugaw dito'y. Maburing ak ngamin ni tabalay. Tanay awan pa'y kasarsarita. Ang
Amangan no dakit di aramidem ading ganda. Ay, awan mat kay di tanalpas konti panaglabak. Si kakit di Apay awan trabaho manong. Ay awan, tagpinpensyon akon. Ay, kasta aya. Pensyonado ka mat gayam. Uy, iso nga daklang anita balay ngagtugtugaw. Isa makaburing mo. Apay, awan asawam. Ay awan, nabayagin anabaluak. Jak maten ng asawa, awan mat nakita, kaskin kakapintas ading. Pasablugan nakmanan nga. Hanak mat nga napintas. Napintas ka. Apay, inasawa na kangarod nila kay mo, no saan ka napintas? Ha? Wan angamahan namat nga ibagbaga nga napintasa. Anya, ay naglokon day tang asawam. Apay ngay, rumbang ko mga iso tinumero ono amang ibagbagay tikas na, ta asawa nakakit nga raon. Pulos to pay nga hana nga imbagbaga. Iso nga imbag pay nga rod kanya manong Peter. Dayawam ti kinapintas ko. Ngam dya sa wakat, uray na minsan, hangko nga nang nga imbaga na ti kasta. Anya, Ay, irwar ko man kit ti dagi jay nahagpipintas nga bistidak. Nabayag nga na idulin dagi jay kat. Irwar ko ta usarak manan. Makapa-inspire mat gayam no ada mangibaga nga napintas ka. Ay, dagitoy. At ada nga lumas bangak no usarak dagitoy. Ibaga daman na nga napintasak. Ay, inak man kay tiagdigos ta ibadok datoy. Makigtot siguro ni Nestor no ibadok man ang dagitoy. Baka mas daaw. nabanuga ka nagpasada. Masakit isikat kan bukod. Aywan, ibagam no makitsinda ka, tay kan kay ti pakitsindam bakit, wain. Wen, inton maminsan nga bigat siguro. Agsukatak man pa, tagkapiak na madamdama. Hanamat nga napansin datoy nakita nga bistidak. Uray ko mamat no irimit na ti mapaspasadaan na. Hanmat. Tajay lang pakitsindak ti itad na nukwa. Apay matdata nga asawa? Sabsabaliti style na. Mapanak man langan itaro bayan. Agpalami isak basit. Ni, sino dahi agsagsaga? Ay, ni Mang Peter Matgayam. Nagpintas ka, ading Rosita. Nagseksi ka di tamadom. Thank you, Amanong. Imbag pakit di data nga lakay. Amo na nga apresyar dato'y baduk. Ma-apresyar natin kinasiksik. Ngamdya asawak. Kasla hanak nga makit kita. Imbag pa iti daduma. Ta ibagada nga napintasak. Ngam ni Nestor nga asawak. Jak pulos mangagdata kanya na. Hanak samat nga labda dyan nga asawak. Hello, Mare Rosita. Umay kayo man ikan iti sidain nyo. Nagluto ak ngamin iti diningdang arabong. Ay na, nag-imasunday ta. Thank you, Marilena. Mabit lang tayo balis ko niya. Ay, sige lang. Tasa anak mo't kit di ngagdardaras, Mare. Anay, apaw, nagsiksi ka mo't dun, Mare. Thank you, Mare. Imbag kapay. Amom nga ibagati kasta. Ha? Anyat kit mo asawan, Mare. Imbag pa nga ruti sa bali nga tao ta ma-apresyar dati kinapintas ko. Ngam nila kay ko. Apay nga tangahan na nga ibagbaga data. Anya? Iso nga kunak nga bakahan nak nga lab nila kay ko. Anya? Ay, si kakit di mo't, Mare. Inasawa na ka nga rod no saan nakaalab. Kat baka nga napilpilitan lang. Baka nailawan lang nga nang ikasar kanyak ngay. Ay na, di mo pagpanpanunutan iti dakes ni kumpare, Mare. Talaga siguro mo takas jay ti kinatao na, Saan mo't ngagpapada ti lalaki?
Ada nga mintay lalaki, asaan showy ako na damare. Ngam iti ununag na, love na kadayjay, kasjay. Basta hanak nga kontento. Hanak samot nga lab nga agpaiso. Si ka nga'y mare, ibagbaga nila kay mo nga napintas ka. Ay, wala mare, kanayon Inal daw nga ibaga na day takanyak. Ay, imbag man, Marilena. Rosita, bakit? Kita am tadi dahil abok singera. Nagpintasan niya. Ni, ay, mat. Sayang ti kinapintas dahil yung babae. Nagboksingera kit din. Madadala ito yung napintas sa rupa na iti kadadanog no kasto iti trabaho na. Wan nga rod Nagpudaw pa yun Kan nagseksi. Kasla artista ti kinapintas na Nagmayat ti agong na. Ay, sige, maturog tan. Ala, iturog mo. Buyak man pa iti laban na iti boksingera. Nagpintas nga min. Amom, Rosita. Bagbagay mo man ti short hair. Aya, May mayat man no, paputdambas si tabuok mo. Sa bagay, oray anya abuok, bagay mo, tatalaga pintas ka. thank you, Amang Peter. Ay, way, mabalinti agpalabakin ka, Rosita. Tangdanan ka. Ay, katuan Kano aya? Itan ano, awan aramidem, ading. Sige, mabiit lang nga rod ta isarak ti dagus me. Nay, nagpapukis ka mo't maray. Oh, bagbagay mo tabuok mo Kasla imubing kasi ka. Thank you, Marilena. Kasla blooming ka kanayo na. Madlaw nga inspirado ka. Wan inspirado akan niya yung gagayam kan kakaaruba. Ay, kung ano nila kayo mo, ti inspirasyon mo. Kas ano nga inspirasyon ko dahil jakat uyawan naktupay. Anya? Imposible mo't dayta, amaray. Asawa na ka, uyawin na ka. Ay na, han mo lang amin nga amo ti style dahil jay kumparem. Naimbag pa nga rod ti dadu mga babae ta ma-appreciar na. Ngam siya nga asawa na katpulos nga haan. Anya? Iso nga masaksakitan nakmat no dadu ma. Iparupan na unay kanyak nga sa balite kayat na nga babae. Ha? Uy, di ka maawatan, mare. Ay, basta. Jak amo nga ilawlawag. Basta hanakon nga naragsak. Da kayo nga kakaarubak ti inspirasyon ko. Han nga dya asawak, mare. Nakaumayak, taumay ko ipakamuti pa nagkasarin di kasinsin mo, Nestor. Sino ang kasinsin ko nanan? Ni Elmo. Ay, mga asawa matlangan ni Bayaw, Elmo, nanang. Usto ang arod. Sino ti asawaan na nanan? Jay sigo da nobya na at tagakabangiba nga barangay? Asino ti ibagbaga ni Helen? Nalipat akong tinagan na. Basta jay napintas kan napudaw. Jay natangos ti agong na. Basta napintas, jay nubya na. Ay, iso nga ron aray jay. Nagswerte mo taninsan ko. Napintas di asawaan na. Kaubingan na payda jay. Umay kayong tukanaw, no kasarda. Una nan, umay kami to. Siguro, ado ti umapapal ka ni Insan Elmo, ta makaasawa ti napintas sa babae. Un siguro, Agam arteg kano mga daya babae. Sursurando kano pay. Sarabali na, basta napintas na nang. Ay, sige nanang. Inakpagluto iti pangaldawan tayo. Adto iti tangdan mo ang naglaba, Rosita. Ay, uray, haanak ko man nga tangdanan, ta pinakanak mat kan pinagmerienda nak ito balay mo, Mang Peter. Ay, saan Sa bali pa iti tangdan mo Aran, awate mo, sinurukak na ita. Ay, thank you nga rod Uray, haan ko man, tatulong ko kanya mo, tanasingpat ka kanya.
Kasta ngamin, nuna si Diga, kiti may sa tao, Rosita. Nasingpat ka nga talaga. Kaya't ko ti ugalim. Man-man o ti lalaki nga kaslakan yam. Ay, kat, pagyamanak Agam, apay, sana nasingpat, jay asawam. Jak man amo. Ay, jak amo ti isungbat ko ita. Ay, baka kaya't mo nga linisak dagita ko kom. Uray libre. Amumaya, tagdalos iti kuko. Ay, una. Kasta ti trabaho kay di ngam sin madutak. Taka na yun matan nga agsakit ti sikat ko. Ngam no sag paminsan, ayos lang. Malaman nga rod, tangdanan ka, Rosita. Ay, haanan. Regalo kon kaniyam. Apay ang narabyan ka, Rosita. Nagap-gapwam. Kat napanak nagtrabaho Naglabak itabangir nga balay. Jay balay ti guwapo nga kaaruba. Nagguwapo man nga agpaysuday jay nga kaaruba. Lakayan ngam guwapo lata. Sino? Ay, basta jay guwapo ita Sige tayo, agina na akon, nabanugak. Di ka mangana na ya? Haanan, pinakanak jay guwapo nga kaaruba. Ay, imbag ka pa'y Marilena. Apalan ka. Apay, anyaman ti apalam kanya ako, Mare. Nadungo nga rod nila kay mo kanyam. Very sweet. Ngam siyakat. Haan. Ay na, kas iti kanayon ko nga ibaga, Mare. Agduduma ti lalaki. Saan nga amin kat showy? Ay, imbag pa nga rod ti daduma. Taka na yun da nga ibaga nga napintasa. Ngam nila kay ko kat pulos. Awan pa'y lalambingan na. Umaakman. Anya? Ay, sige tayo nakilabaan gayam ni Mang Peter na urnong man ang timurang nan. Malaman, Mare. Malam ti panaglabham. Kat uray mayat kay ditahan nga napudut. Makadkadlawa ko na, Rosita. Ibagaman ti agpaiso kanyak. Agpaiso nga. Kanayon ti ipapan mo di balay ti karuba. Ado, ti makakit-kita ken ka. Mapanak lang mataglablaba. Anda ka di relasyon nyo, tila kaya karuba? Ay awan, nang ibaga matidta. Awan relasyon me nga magusgustwak ti ugali diya kaaruba. Anya? Nagsingpat kanyak, uray hanak nga kapkapin ano. Isu nga kayat ko ti mapmapan ijay. Takas laak prinsesa iti panagreknak no adak ijay balay diya kaaruba. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? No kunam nga sinaanak, hanak nga mabutang. Pumanawak tadta, no kasati kayat mo. Agsinatan Ison tumatla nga naglami ti relasyon ta. Na umakon ti kasla nakaref nga relasyon. Anya? Han mo lang nga mo ti marekrek na. Iso nga ustop. Madikon. Ala, napananangarudin nga ay. Diyak ka mo, amare. Inakukus na mo't ng tibado na kat pimanawan. Ala, sa pulom pare. Diyak mo't nga rod makontak ti cellphone na. Diyak man amboy ti dadya nga asawak. Kalat mo ta nagbali na kas dyan. Kinapudno na pare. Adu, ti imbagbaga na kanya. Kanayon na nga ay ayon ti bagina. Anyat kayat mo asawan, mare? Ana, ibagak amin nga imbagbaga na kanya, kuwan. Tapno maamuam. Kan amom ti aramidom, pare. Apay. Anyat imbagbaga na kan kaaya, mare. Ada ka matlagayam diti balay datata. Anyat gagaram. Agawid ta ka din, Rosita. Di ka kadiag kasta-kasta. Urnosum tati amin ka data. Awan matla ang tipat ko kanyam. Unay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man. Ay, ne. Uy, tadtaman pa nga kung di arakop ka. Hanak to pa nga arakopan. Sorry, bakit? Uy, aklunag. Nagkurang akan ka. Ngamin, napukaw ti kinalailok kan ka. Imbag man ta na panunot mo data. Nabayagan nga dib-dib-dibak data.
Ado ti pakasaksakitak kanyam ngam jak lang ibagbaga. Sorry. Kampanti akmat ngamin. Kunak ano o kailangan kan katikas jay. Amom matakas toya. Aan mata, medyo nalailo ka idi. Ngam si mabalikan idi bumaybayag. Ngala. Sorry nga Rodan wine. Sorry mata. No, dandani ak na in love iti karuba. Naglailo mat ngamin kanyak dayjay nga karuba. Iso nga dandani natin nagtirik na kanya na. Ngamawan relasyon mi. Ta hanak mat piman nga inaram. Mabutang tada ka nga asawak. Ala. Mapakawan ka bakit? Basta agawit tan wine. Pumanaw tan ijay. Agbirok ta iti sabali nga pag-abangan ta. O sige. No kasta ti kayat mo bakit? Wana. Pumanaw tan ni Jay.